Di Masakbayan. Papagayam. Isagut mikada kayo ti umuna pa sa teserye tayo ita lawas anapulwan. Angaw. Mi Gasat. Dito drama tayo. Di Masakbayan. Ne, abay manu aldahon di ka pa hadigus. Santa hadia mapaniji pagadalan? Ha? Kwa? Mapana kadin ko, namintun daw. Ha? Awan mo klar alamidin miji pagadalan, at practice kamila iti graduation sung mi. All, ni maki-practice ka manu, ay na, no shakti si ka, ragsakak ati maki-practice. Masadutak na rud. Laki din, mapangkan, umunakan. Sumraga tuwintun daw. Anya? Dok saluchut kan kadagiti kagayim ko. Ibagam timbaga. Anangit ita imut mo barog, kaslakawis mo it, ha? Pugaf day to, young girl. Inyawit ko na, tapno melabat mate. Iti kasta, presentabling osarak inton aldaw ti graduation mi. Ay na, pakaragsak unay dayta, Oliver Barok. Maragsahan at parakan kay, agyaman ak unay, uncle. Malatag saganak but merod, tasyak to ti manimarzaken kay, una uncle. At dakanda kayo no anya ti kawusyo, tinapatag, at da kayo manimarzakan niya, hun Barok, sana mabalina sa anak na umay. Alam dito sa habibo apisos balasan ko. Ha? Apa dito eh? Ano ak, uncle? Ikay sa ili tamatlaing. Ha? Gumatang kay ti irigalo takin ni manong mo enton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagradwa na. Ay na, ay sana wala talaga at darigalo na. Di ka matanagan balasan ko. Tenton si ka matagradwa iti high school. San lang agbalor iti sanaribo te regalo meken kakinimanum mo. Pagdakkel to agatad. Anya, ala, hinkani te ili, tapno makasublikatagos. Insurat konti katangam. Congratulations, manum ko. Andyaman ak unay ading ko. At iti regalo mi, parakin ka, manungan. Nadagsa ka pa nagladwar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. No sana ka pukata kayo. Sana ka nakaturpo sa kastoy. Awan ang yaman na Barok. Naragsak kami, tikabsat mo parakin ka. Paminsan pa'y kablawan ka, itinalagsa ka pa nagladwar mo. Kasano na insan, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Tsak, ijay syudad. Iso namin tinagsaritaan mi kininanan. Tutal, ide mutla nagtrabaho, iso na ijaya ho na. Nasayat no kasta insan. Amsyak, jak pa'y amo nag-enrollak, unusanan, anya? Pampanunutak namin. Akasla sana nakabalan ni uncle ti mampadal ko da kami ti kabset ko. Insan. No ijay ta syudat nagadal. Mabalin kamot nagbirok iti part-time job mo ijay. Sabagay mo kidiya. Namro na iti Sabado kan Domingo. Mabalin mo tagkargadori da palingke. Makatulong kan kadayjay. Gulay tati ko ng Barok. Umanugotak. Adyaman ako na, uncle. Iso na lang tadyak kaya ta makipagnarit ka sa brando. Mansa bolu ka iti boarding house mo. Un, uncle? Jak matla kaya ti makipagnad ka da brando nubilang. Amu matanti ugali ti nana. Amang ano pagbalinan nakababaw na ni Jay. Un, uncle. Ano sa klangan ti agaban? Un, hana. Di ka matanagan. Suportaran kayo, aking gat kabayla. Ala, di ka naglidaya kasta? Hoy,
Malidayahan lang namin. Gaputa, dua kamila angon kinyangkol ti mabati di ti balay. No apay lang yamin, ama sapon may jesyudad ti pagadalam. Di kandanag, agawidak, mamindot makabulan. Pramis mo un ka di. Un gayam, ipalagip kumanan kang kaa. Kalpasantik lasem, agawit ka dagos. Sika kumanti makamu magluto dito'y balay. Di mo nuray na samantat pailaan yangkel, tap may sutag luto'y kananyo. Wen manum, saan matamakin barbal ka danya, tap na mapanap ag balbalu kalpasantik lase, nasayawat no kasta. Aksing simpot kang arum dito'y Apo, nagmayat matanday ti boarding house mo insan. Ha? Nagmayat ta solum de ti silad. Mapalin mo ti mangyawi di ti chicks iti anyaman na oras sa kayat mo. Hihihihihi. Sika talaga insan. Chicks manan ti adda di ta panunut mo. Katun mo. Amum matanday to insan mo. Habulin nan manababaya honada. Anya, ang gayam. Adda hati nabiruha mapagtrabaho mintun Sabado. Adda insan, adda nabiru ko kije palengke. Kadwok na siya saranapan. Ket, manibu na kami tinatan manipu diti gate. Aging gajo na te palengke. Esta, nasaya data, top na damat pagpataymam, adda pagsyak ko naman. Ang pangoras mo, ading. Ha? Kastamot kang kamay, no? Sika ka di jim baganyan ti Irene habal paru akadwami ditoy? Wen, siyak. Kasta ka di. Ala, atugo ka pa'y manong, yaramidan kay ti kape. At kape ka pa'y sakpay amapan kadbunan itinatan. Agyaman na hunay. O anya, manu sam ka di ti trabaho ditoy manong? Wen, awan mo't parikota. San mo't anatagsan ti trabaho, nasayat no hasta. Ay, wen gayam, alam ka diti tangdan wita. Ha? Hey, kwa. San pa'y ngay ta, ading ko. Ibagat tulatan na masapol ko. O sige, ibagam tulatan kanyan ti Irene bilang laan. Twice a week at lang amin nga ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agan adalak namin. Kasta ka di. Ay kat, wen naimbag lama katuloy iti panagadal mo. At padatarod no kasta. Oray siya, umayak dito'y no kasta ngawan klase. Tumulong akadanti Irene, imbag lama allowance kumatati tangdan ko kadakwada. Anus lan at talaga ading ko. Ewan gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag dahan niya. Nagpintas mo tinagan mo. May bagay iti kinapintas mo. Anya, ursunadam ti kanahan ti bus mo. Puwaninsan. Ay na, nagpintas si ka. Kaslandria brilliant is ti kinapintas na. Anya, ay kat, nagpintas na ruda. Wunhaw din san. San mat na may ka dito'y panunok ko day jaya sunshine. Nagmayak pa'y tinagan na. Anya ba'y lang teraramidan lay? Aramoy muna. Anya te amom no iso timantad iti sunshine kan ka. Aburay pa'y matahin san. Nabit kami pa'y lang anagam amu. Mangan kit di mat mo na ti panunutan na. Aramam kit din. Sige ka. Unanda ka ti sabali. Anya, adda ka barbaro akadwayo ide pwesto ni Auntie Irene insan, well insan, ni Oliver, guwapo. Sikakit di mo, day tatalaga ti saludsuda. Siyempre yan, siyak pa'y tikunam. Katwan mo, guwapo ni Oliver, agad adal mo tlan di ti syudan. Kastahan di, kayat masawan. Weekend laan o may ide pwesto niyan hi, wan insan, isutagbunbu nagitinatan. Nagagitan erid no hasten. Ay ne,
Sapay la kumatamara na numapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangput kan Manu Oliver. Nadanaga, kung naklakit din saan ka makaumay. Ha? Kwa, pasensya ka na. Naladawak namin iswa, medyo naladawak. Kasta ka di, alaman nga rutin number kumano, iti kasta, at text ka da gusto makaumay ka wano saan, tapno amok, madanaw ganak namin. O sige, alap ti number mo into malam. Sige, atugo kapay, tagtimpla kiti kape. At kape kapay no muna, sakbay amapan kagbo nagitinatan. Anyaman ako unay, sunshine. Ne, makadlawak man, Itay pa data cellphone mo tikit kita mainsan. Ha? So ko tisam ko nga isam, Anilawan na tis isa mamaya. Ishel mo mata. Kwa insan. Maragsakanak. Gaputa na alak the cellphone number ni Sunshine. Anya? Ikan maysa. Friends kami mata ni Facebook. Kit-kitak na rum daytoy post na. Awan mo't makita kakayan ayat na. Iswa masiguradok na wan pa Nan, kita man tirupa na. Ha? Isu dayta? Nagpintas mat gayam. Ay na, no syaklat tisika. Iti damo palangan na kita. Imbagahon ay ayatak. Anya, tenpo na. Amo matangganyak. No mapapanlang iti babae. Ay sa anak nagpaudi. Iswa kasta humama insan. Galawang parahi. San waliplipatan nawan puli tayo amanak babay. Itay pa nomis isam ka, friend. Siguro, ada ka chat mo, Anya. Si kamat fan, awan ka chat ko. Adala nakita anahakat katahon iti Facebook. Isang hadis isam mo kita high style. Ipakamat akan niya, no sino dayta, sika talaga, awan ko naknarud. Jaklapat yan. Mamok pumatlan, no sino dayta. Aginam tanatainsan, di ka matanagan, siyak ti makamuag pa di amin. Dahil nabaltak taninsan, agawit takit din. Sabat wintun bigata, at datrabahok, unayin day ta kinagagit mo insan. Kaslasan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapnamum, ko akamik. Japunus marik nati panog ko. Oreg malmalumak nagbumbu na gitinatang. Basta makikita ni Sunshine. Okay lang. Talaga na inlap ka ni Sunshine na insan. Talaga, insan. Awan gayam. Bulutas man pa iti cellphone mo. Magitek sa flying, awan lamin ang load kukit. Kat, wuna. Asino ay atitik sam. Ato iti cellphone ko, kanayon na dalog na rayta. Tanyaman na uras. Ag-text ni Sunshine. Kat, dapat reply ko. Wuna, mabitlang Anday ta. Malak mo klaan ti cellphone number day dia Sunshine. Sa man lang ti manaram kan kwana. Agkapoy matetu kasinsingo. Anya nga insan. Natiksamon, uwan insan. Di ka madaragan. Minana ti tineksak. Imbaga amalado of nagawid. Amahan namin nagulukuray da. Anyang ata, ti aramita ni Brando. Papagayam. Di riwayan at inggan, di tuloy te serietay wit halawas, anapulwan. Angaw, ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Donabel Aran. Ganiti direksyon, ni Virgie Patlay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ganda ito in estasyon. Agyaman kami iti ingkay panamtarabay. Di na palabas. Kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy dakan ni Brando. Akasinsin na tinagadal ijay syudate. Gaputa kayat ni Oliver ti makadal. Namzapol da ito iti part-time job. Kat nakastrip da ito up comboy ijay palingke. Kat ijay namt an am-ammo ni Sunshine. Akan tibus na. Gapu iti kinasingpat ti babae. Saan ama ilimad. Ama gustuan da ito iti baro. Kastauna aragsak ni Oliver. Iti intad ni Sunshine ti cellphone number na. Yamsan na aniyam nama. Alimad nga inala ti kasinsin na. Ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Dunggan ti tuloy ti seryeta iwita lawas Apple 1. Angaw ni Gasat. Ito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta. Malakon ti cellphone number ni Sunshine. Hetya. Siya man lang ti mga aram. Tagkapoy-kapoy mateto kasinsin go. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka matanagan. Minanang titineksak. Imbaga hamalado hagawid. Aman nga minwagru rayda. Kasta ka di. Ay kutu na. Narigat mad. Naguru rayda. Wan herod. Oh. Abdo iti cellphone mo. Hello? Hello? Naimbag na waras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Asino day toy? Siya ni Brando. Brando? Awanam amo ka Brando tinagan na. Kan, asino tinahalami ti cellphone number ko? Fine na naske na mamwam na sino tinahalahak. Yamamok tibagik. Siya ni Brando. Kasinsin ni Oliver. De krip trabaho ka kayo tunggal weekends. Anya, natayarak, andalahat, kumparatin san ko. Mabaling ka dita dapan kan ka, miss. Anya, nabasta sa matanda ito ka sa sarita. Idupok madlangan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanya. Brando ano tinagan na, ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Jak magustan ti panagsasauna. Ibo kano kit dinanatar kano, ada kano laman na. Anya, kantijak kayat nimbagana. Di na pa'y am-amu ko nakit kita, namdamagon nakmutin numabaling kano magdatong kanya. Anya, ay kat, mabalin ko nang kuman si kokit di mod. Anya ti amu nopot na timbagana nga dalamana. Ang mga nukas na Daniel pati hiya, ay kataklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamet. Uwan na rudin sana. Nasakit ti pagpagi ka. Ay sus, kitama. At tumarkada ako si Tiagas. Wan insan. Nga po siguro da ito iti panatpuy-puyat ko. Hindi ko. Diretso namin na natpuy-puyat ak. Nga po iti adon paparami je teacher mi. Anya lang nga rud. Aganus ka. Uray siya kamet, review. Okay. Dat sakit di makapan ni Jepalingke. Sabado pa'y matintun bigata. Anya, saan ka makapaninsan? Lukas to'y latatirik na ka. Awagat mi Sunshine, tay baga ka. As anak ka makapan. Ay ka po na, narigat mat no pilitem ti bagim, na waray di mo kabalan. Awan mat klasi tayo saan. Agawitan, tok na makainanafan. Anya, awan papanamintun biga, awan, jakon kaya ti mapanigipagtrabaho at punggal weekends, taapay, sayang mat, hindi kaya tun. Nakalaslas to dagiti kakadwang trabaho. Ang tuksik nila, anya, hay, da kaya ti kasi akatway ti trabaho, doks ti apal da, kan amin na makita da apalan da, kan maysa, kanayon da kapagpapasan iti pumtuk da. Iswadya kayatin ti mapan. Mangsapulak tulang ulit ti sabalya pan guda. Hay, unayan dagi ti kasta kahadwa. Kut
Buena, anya harugnay. Ado mati mabalin na pagpaitay man dito syudan. Wen matkitiya. Nagsakit talaga tinakam ko di pagtrabaho. Bay amon. Sanay suda ti pampanunutam. Amon, tiga kasya tao, maharmadan tumatlaon anya mantina aramidakan ka. Stay humble, friend. Sabagay makiti. Nawan papanamintun bigat. O may kay pwestudan tiki palengke, iti kasta, saan ka boring iti boarding house mo. Rabin, kadobo awak? Ni manong Oliver mat. Hello? Hello, sunshine. Hello manong, nakaawag ka mat. Juan. Tay bagat la kuma. Asa anak tay lama ka umain tun bigat. Ha? Kakatsutat namin. Masakit ti urok. Tas lagtran kaswaka. Kasta ka di mano? Alakot una. At papigsakan arwod. At tumartay ti agas. Tapno makaumay tayo tun sumaron no alawas. Hawen? Kitagyaman na kitikunsan mo ah. Ang papigsahak, tapno makaw mayak manene, kan tapno makita ka. Ha? O sige. Pakibagan tulanan kan ni boss, ha? O sige, siya ti makam mo. At paimpagkahan. Bye. Oh, api akas that expression tarupam. Kas na naunag ti pampanunutam. Dar, jak manam no apay akas na masadsadutak. Sna, makatuturo ka kabigbiga. When gayam, kunak manota kabalbaru akadwayo di presto yu. Ni Oliver, namsan anak umaita. At kakapsut ka numamin, iso mawag idirabii, asaan pa'y na umaita. Isumot lagaya makas tatarupam. Siguro, iso tisok sa pulan da kita matang, iso akas tatilangam. Panadipapan ka talaga. Masad sa dutak laang, kasta ti bagpagam, nakala, mabalin mat anapuyatan at laang anya. Amot na kita ngay style ko naptumat. Sayang mat, itanadak ito saan nga ingway? Sika talaga, at tumanin bagam. Ano, at kapita kiting kabayatan ti panaglaklako pan ti palengke. Lembert na oras mo ading. Ha, tsaka mi Brando. Di mawakan kayo tinaminsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo magkayam ti kasinsin ni Manu Oliver. Saan ti kasinsin ni Oliver? Kasta? Wen, kumusta ka? Ayos na. Ano? At tugaw katagkapi tayo, Manu. Agyaman ako na ay ading sunshine. Amom tinagan ko. Una, imbaga ni Oliver asan siya tinagan mo. So mo, kasta ka di. Ay sige, at tugaw falaang tay timplaan kay tikapin. Ay na friend, wala plakitin pong kunanalang na talangan na punumot ni kahaya. Anyay tagat masawan iti dayta, ni Brando, di kasinsin ni Manu Oliver, ay no, nagwapo si ka. Ay, saan mo ta na may katitipanunot ko tilangan na? Nainla, punto dayem, Hoy, kilapisan pa ati kinatao na. Ang mga natakayan ayat nan. Ay na, sapay la kumatawan, friend. Sapay la kuma, kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver kasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunakot at dan kayan ayat na. Anya, one friend, papno amom, crash ko day jay, nam, at dan sa amin at girlfriend na. Apay day ti kwartahan, Curl, in ka man nagload, tawagan ta ni Manu mo. Ha? Wan Uncle, inak narudan, oray siya. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko, amo kakailiw mumutan ti kapsat mo. Damagan tanu kaano gagawid.
Hello, Donna Adinko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasa outlet ta, Adinko. Da kayo ay kan uncle. Kumusta kayo mutan? Okay, Camila, daytoy. Kayo da kamutan. Sana bale. Inpo no may alawa siguro ti panagawit ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Manong. Awan parikod. Nasayawat no kasta. Ni uncle, tultulong nam kaditi trabaho na numalpas ti klasem. Wen Manong, anya valakit din. Nasayawat na rin no kasta din ko. Ala, kasta pa'y. Kataganan na kayo dita ka ni uncle. Anyati ko na minsan, agawit kay di lugar tayo ito may lawas, uninsan, kailiw ko matandangkal, tantikabsat ko, ay kat sarong karam marudita ha. Di, san ka manin na makapanin je palingkin ton Sabado? San pa insan? San nabalya? At damot ay banda, nukas dias anak ang makapan. Anya na tanu siya klanen? Ha? Oh. Abakas lamas daw, insan. Kabalak mo tabu na ga. Ay na, insan. Agbamban no kalahan. Naimbakan ka ha. Agtrabaho ka man winusan. Makadal kalakta. Tasuportado dagi tinaganak mo ka. Tabagay. Anem, mayatlat ta na makitang danaf met. Tapnagling takmata. Sabagay mo kit diya. Agkat mo na. No kaya't mula kit di timapan. Sige manaro din san. Mapanak to maninton Sabado. Ay, at yan, si katet lunag itinatan. Sigurado ka kadiya ka ba alam? Wen, abay, mas daw ka? Mas daawa pa, akas na saan ka mag-anaruwam nagtrabaho. Sika hitimet. Kada probinsya tayo. So habalak magdayto trabaho. Ano sa marutad ko nagitinatan? Saan mo't mamin na imay ni Manong Oliver? Agawit namin. So sa kailang tikaduayo. Harud, ingkat po na gan, tap naman pas mo dagus. Di ka matanagan. Ano ka paspasti ka sinsin ko at trabaho? Naparparta ka pa'y. Apayakit kita anak matlatan. Nagpintas ka niya brabaniba. Sana ama umabang ming iti kinapintas mo. Anya? Nakanaw kamot kayam. Sana nagananaw. Bagas lang tipot no. Sikat talaga. Taray nadpos kamutan anak bunag itinatan. Agkapi ka pa'y sakbay nga gawid ka. Agyaman na gunay, sunshine. Alam ka din titamdan mo. Well, sana. Sikalatan ti mga lighted hangdan ko. Well, alam natan. Inbagla na yung allowance mo. Ay, saan Nagbanog am ti hangdan mo. Seryoso hak, alam natan. Sana bali ka niya, tadyak may matkasapuna. Gan saan na tayo may, tapno makitangdan. Imay at, paraya pala nga makita. Gan makadwa. Good. Anya na rodita, nagdaton kan ka. San pa'y friend? What? Ay, nagkahapoy a lalaki. Oy, sano matapagsawan di kasta ni Brando isakit na. Siyempre sa bagay, in fairness, gwapo matatalaga. Ay, talaga. Pamum, siya kung ti kararagsahan a pinaruswa, no daton kanyak day chay. Ay na. Di ka hati matanagan, friend? Obvious mo't na gusto day jay kan ka. Anyo kumaagapun o may agpapansin kan ka ije palengke. Nasaan nga gusto kan ka? Isa mo urayim laan. Agdaton to day jay kan ka. Asino nga ta kada Brando kan Oliver? Ti mo na nagdaton ken ni Sunshine. Papagayam, di riwayan na tinggan, tituloy ta seryeta iwita lawas, anapalwan. Angaw.
ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insulat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito inestasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Di napalabas. Kalpasan ang ala ni Brando. Ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na retoy. Kat inyam amuna ti bagina. Panagas ang matngambo ti kasinsin na. Iti may sangal daw. Saan ang nagtrabaho ni Oliver. Gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando. Asinarungkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver ije lugaw da. Ni Brando, tisimukat kankwana ang nagtrabaho ije palengke. Namsan at trabaho ti panggap daytoy. No di ka tap numaya si Diktrik Nana. Gan ni Sunshine. Papagayam. Dim ganti tulo ita seryetay wita lawas anapalwan. Angaw. Ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, nakapoy alanaki. Oy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? No, ta isakit na. Siyempre, sa bagay, in fairness, gwapo mo't atanakang. Tawan nerod. Mom, siya kung ti kararagsakan a pinarsuan no agdatong dayjay kanya. Hipay na, hindi ka kati mo tanahagan, friend. Obvious mo't na gusto dayjay kan ka. Ano kung maagapon o may apapansin kan kay Chipalingke? Laon pa na gusto na kan ka, no? Ha? Isang na urayim laan. At dapat na ijay kan ka. Ay, isang pala kong mga good friend. Ha? Nabnaba. Data. Agsubiya ko ni Jay Syudad, Uncle. Adin ko. Aganan na kahumahanayon barok. Wen, Uncle. Agan anak kamatahanayon, Manu. Nagbit kamatin agsubli, Manu. Hey, awan narodadin ko. Adapay aming klasikin tun bigat. Iswanas kang agsubliya kita. O sige, sana bale, agawit kan tumanen. At tuiti kwarta am kanahan. Ha? Ala, awatemon. Igayit mo kumatagadal. Tapara mutlan kad hayudaita. Wan, Uncle. Good. Adyamot ang itin to do a korta. May, sika magaya minsan. When insan, amok namin na sumangpagkaita, isway mayak. Hay, hawan marami kuji balay. Kasta ka di. Aywan gayam. Kumusta nga ti panagtrabaho mje palingke, hindi awanak. Nasayat latamat, naragsa. At mangan kidimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamot ti marigatan no kasring at dabalasan na makitkitam. Ha? Nagpintas at talaga ni Sunshine insan. Magustok sika. Nya. Hello, Brando. Hello, Sunshine. Kumustahan? Ayos lang? Itaman pangimawag ka? Apay? O may kafadan trabaho intun bigat iti palengke, ha? Ay, kwa, saan? Imawagat, tatamag of kumano na waya haintan malam. Ha? Awisin ka kumamangan. Kwa, awan mat siguro teramidem. Di ka matanagan, sa timatam mo. Sige, i-text mo no sa dino ta umaya. Asin siya ka kumana. Amo ka nabita pa nagamham mo. Ngam ipudno hunti panagayat ko ka, Sunshine. Ha? Manyaban ti pangadan mo. Aklo ne. An Brando, ay ayating ka wunay. Manipud damuhan na kita. Nakarit na iti panagayat ka, Sunshine. Sapay la kumatakastahamatan yat. Pudno ti ko nam, anapita pa anagam mo. Ngam, kastakmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando, ha? At by so? Yes.
nakaragsakat mo na siya kung tikaragsakan na lalaki dito lubom. Woohoo! Sapay ko manarot tadi naktupasakitan. Saan? Ikarik data kan ka. San 20 ang mapasamak data. Ay, ba't na oras mo? Sunshine? Good morning? Ha? Natala ko hanapit pasensyahan. Jack na tanaputan tisa sa ito na ito na maanong Oliver. I'm slatang. Mo, makama. Busy kam namin na sa cellphone na ano. At akapay di kusina mano. Mahap mo pa nat kape. At kape kapay siya pa nagbunag kay tinatay. O sige. Kapagyaman ako na Sunshine. Nagkabuka kami siya palengke insan. Kung insan. Nagtrabahwak. Sayang mat. Manun alawas sa sana kanapan. Kit. Kumusta matintikayan hekoy jay? Anya? Kaya na itnot na bagbaga minsan. Abay, san name baga ni Sunshine kan ka, nagayan ayap kami no? Anya, agayan ayap kami ninsan. Nagkapoy kamot namin. Di mo matlarmanan, di naram kon, kat inaklo na. Anya, alakitin, aginanakan, kampasan na. Mapantamamot uminumidjibar. Di ka matanagan, syakti baka mo, hihihi. I-blow up kaman gapoy ti panansung batanek ni Sunshine. Anya, at den kayan ayat mo insan, wan insan, isa ni Brando, pada ano ngayon malat, pada probinsya, na madabalita di tisyutad, iso di tinagadatal, kista hadi, yam amung tu mata insan, amahan no madaldalapus ko di tarwal, namja amung nga iso ti kayan ayat mo, Awan insan, yam amuk to kata kayo, nam saan pa nga ita. Amano na waya kain ton bigat, friend? Tahapay. Amano kayat mo tagbantay pa lang iti palengke. Sana bali, tayo bagak ka ni Auntie Irene, asika pa lang tagbantay. Kat kayat ko apay, sika na'y. Ada date mi ka ni Brando, ha? When fan, nang paashima, nagdamag ni Auntie Irene, di mo ipagpaka, ha? Sika talaga, paasim, di na pa namin amo, ti may papankadahami. Sige, inkalata makidid, pasyak dat bantay di pwestoyo inton bigat. At ni, burger, Beverly, and itamang payo sikat na nagbantay dito pwesto. Well, even awan niya ni Sunshine ita, kasta, napanan na, apay, saan ka tingin baga ni Brando at asinsin mo? Anyat kaya't mo sawan, kat na napantanag, te, isunga awan tigayim ko. Anya, iswadi mon sa pula ni Sunshine, tanag-date da. Anong sama siya kimakikitam ita dito ingat malmalam? Ha? Saan matakasta? Ngalala ko. Agkapi ka pa yan na umuna, ha? Sakbay ang mapankampu na kitinata. Agyaman ako na'y, Beverly. Anyati ko na? Nasakit tinaka mo, iti kasinsin mo. What? Ay, magagitin ka. Talaga nasakit tinakam kunkwana. Namawan mapalin ko. Taisutin akman tigayim mo. Awan magkayam kayan ayat mo. Di ka pala kami nagdapon kunkwana. Well, kikipal. Pampanunutok na dayta. Initig mamkit na di. Pampanunutok namin. Ang mga nuwan niya tipagana. Put nabit kami pa anagamam mo. Ha? Adabadat. Mabainak na kunkwana Nit, ay kwana. Ang mga namin. Nuwan niya pa iti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak na road. Inaram adagos ti kasinching ko. Betet. Tinawa, na angaw mat at talaga ni Gasat niya. Iti kinado ti lalaki ang mabalin na haklunan. Pikasinsin mo pailaan. Huwag na road. Iswa na sakit at talaga tinakam ko. Adyaman ako na ha. Tapi lagam ti awis kukin ka. Awan anyaman na Brando. Ay ayating kawan ay Sunshine. Ikarit.
San topos nagbaliw ti panagayat ko ka. Ay ayat ang kamatunay unay. Manipod na kamamuta. Sikatin pa rin na inspirasyon ko, Brando. Tanay ay ayat ang tatitunggal may sa. Siya pala kumata umanugot kay tikayat ko. Ha? Di ka matanagan. Takdarak teramidan ta. Oh, apa ekas tatila, man, friend? Kang kalpas lang ti date ka ni Brando, Yung kasla malitlitay ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunuta. Ay, wan gayam. Kumusta ay ti doha alda o pa nagbantay mo di pwesto? San nakadiasin aludsudyan ti Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya ay timbakam? Anya ay kuma? Tumpal beli nakmatkan ka, Inbagak natin na pati ka papanam. Ay, hagyaman akong hasta. Kumusta mat ni Manu Oliver? Nagtrabaho ka di? Una, nagtrabaho. Isuti ka do kay pwesto anak malam. Insan, kumusta na iti panag-date yung kanisan siya ni Pinamin San Galdaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami day beach. Nasayap no kasta. Sikanay, kumusta mati pa nagtrabaho mi di palingkay? Nasayap la tama tinsan, awan parikot. Amega. Mapandaman kiti mahani dirwal. Siyak ti makamu. Sikalatan insan. Kaslawan ganas kwarum warita. Kaya't kutyakin na. Anya? Imaya, gaputa di mo sumsumbatan ti awag ko. Oh, apa yati kasi murap? Ha? Akwa? At ang amin na panak? Sana bale? Sumura ka honin tunbiga? Katuan mabait man naon? Apa yakas tatilaman? Kaslapat parikot ka Ha? Abdataksin ka. One friend? Nya, jo amuno niya teramidad. Marili bukanak. Kinapod nuna. Nagkapot kita iti doktor. Talaga masigugat on. Ay, anak ko rin dita mainararamid mo. Diyan mo na niya tibagakan ka. Pwede. God, amo ka din ni Brando dito San pa'y nga rod? Ibaga pa'y laang kunkwa na into nagkita kami. Anya? Ibagam kunkwa na tap na maamwan na nga at obligasyon nahan ka. Awanan ka itibain. Imayak, gaputa di kamutan mauray na agawid. Nanam, masikuk kamut gayam. Pagkawanan na kumananam. Nakababayin ti kastanay na ramid mo. Hinangru na kadan tinayrin at tumultulong kan ka. Kahit, anya ti planong bita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. At damat laan di ti syudad amuna amasikug ka. Saan pa ay? Ibagak pa'y laan kan kwa na. Ay, Jack, amukan ka. No, anya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayatism mo, Heinsan. Heinsan. Nagchat namin ni Rosie. Ti sigo tafayan ayap ko. At tagay man ito syudat. Ha? Ipagpaga na nga rut nakita kami tuwing tumalam. Anya? Makisin na rahman kan kwa na. Empanasi man. Di mo ipagbaga ni Sunshine. Anya, basta di mo ipagbaga kan kwa na. Agyan na tayo manugot kahagsarap ta itam Brando. Abay, iti kalman ka pailaan na awagan. Namdinak mo't sungsungbatan. Pasensyahan na. At na namin napataganapan na. Anya ti ko na maibagan. Brando, masikugak. Anya?
Itatanaamwam, pangaasim ta saan ka kumalalpaliw. O kasi ti kanayan mo maingkarikan niya, hak. Sana pa na kasagana. Agadadan tapaylayan. Kun may sa, adu pa'y tarapapoy ti biyag. Nimsan nakaraman ti panagbalin ko nama. Huwanan kay ti bayin. Kunak no napudno ka kanya. Nimsan mo't gayam. Pasinsyakan sunshine. May sa, Joklat masigurado, no siya apalaga te amati sikug mo. Anate mo, nunigayam Oliver na insan ko. Anya! Anya, te aramida ni sunshine. Papagayam. Di liwayan na tinggan, di tuloy te serietay wita lawas anapawan. Angaw, ni Gasat, dito idrama tayo. Ti Masakbayan, insurata paraiti radyo ni Donabel Aran, kenitimat direksyon ni Virgie Pacleria, musika kan computer recording technician Dante Martinez, isagsagot katakayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganday tuwing estasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Di napalabas, inaklo ni Sunshine ti panagayap ni Brando, nauray nabit na pailaeng anagamam mo, nasakit matinakam ni Oliver, itiretaan na pasamak. Namawan, tinaramidan na, kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nag-date, kalpasan ti sumatmamanwalawas, namuan ni Sunshine amasikog daytoy, panag, asan na kaya tatakdra ni Brando, papagayam, denggan titulo iti serietay wita lawas anapawan. Angaw, ni Gasat, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Brando, masikugak, anya, itatanamwam, pangasim kumatasan ka magbalbaliw, okas iti kanayan mo maikarikan niya. Sana pa na kasagana. Agad adal tapaylang. Kun adu pa'y da gitara pa po itibiyag. Niyamsan akaraman ti panagbalin ko nama. Hoanan kay tibayin. Kunak na napudno ka kanya. Namsan mo't gayam. Asinsyahan sunshine. Gan may sa. Diyak na masigurado no siya at talaga ti amati sigug mo. Anay mo, nunigayam Oliver na insan ko. Anya, talpasan ti amin. Tas tu'y bagabagad niyak. Pasinsyahan ko nak manayon. Niyam sana pa na kasagana. Diyan pa mo noon niya ti alamitat kita insan. Hey, anya namin tinaranamid mo insan. Impagarup ko matlahit din no nasaya at uday ya Brando. Namsan mat gayam. Konat no napudno ti panagayat na tanya. Namsan mat gayam. Kahat, anya nga ruti planum itnan. Agsalda nakpay lang agadal. O gawit na po ni ti badlay. Unay kan insan. Imbes na makatulong ka humakadakami kinyanti. Namsan mat. Kasi kahit din ti pagparikutan data. Wedlerud. Namsan na bali. Bumawiap to kadatwada insan. Anya. Kasta timbogam ka ni Sunshine insan. Win insan. Jak pa nga may nakasaganay ti anyaman nobligasyon. Nangguna nobligasyon ti may sanama. Anya. Namsan na bali. Supurparak to ti pasnay na. Nyamjak may kari, amay pa'y ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatan. Unay kanin san. San ka pa'y gaya man nakasagaw na? No, kasdeti naramid mo. Ha? Insan. Kasimot ni Sanchen itikas na ngay naramid mo. Awan maramidak insan. Palaga asan pa nakasagaw na. Ay, jak amuno anya itatibag kun ka, friend.
Agawi kay lugar yu inten Sabato. Imbes a diplomati awit mo, angem san mo. Anya haingarut friend, nagbidutak. Ikarigatak ti bumangon manan, wen anya haingarut, nagsakit kanyak tinarami de jabranto. Amok, pagbabaw yan ang tumatlan tinaramid na kanyak. Wen saan asay na pukawan, nudikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita, amo, kabaylam da ita, sunshine. Apa niya may kaditi tagusko, manong Oliver, nadaman kong namin, ang gawit ka ni January ton Sabato, iso may mayak. Kumusta kan? Kastoy, malidliday, gapu iti narami day jakasinsin mo. Awanan pain? Anyang narunay, at daditan, pinapatayag. San amay pa dati panunot mo iti panunot na, may papanitag balin nga na kyo. Pasensya ka niti kasinsin ko Talaga namin nakas dito gali na. Paslabado, ti kayarigan dagiti babae. Nunaumaan na, sukatan na. Sana bali? Makarman tumutlan iti kastunin na ramid na hanya. Kinapod muna. San kumatakanunungan ti naramid na. Naurag kasinsin kami. Pagpagaf mate. Talaga kas dito gali na. Gamala Uray kas dito naramid ti kasinsin kukan ka. Mamiris na tumatlang ti bigdut na. Kahit aganan nagkakumakanayon, sunshine. Anyang nga road kat at daditan anak ko. Ay kat san woman Wananan? Panagkunak kat kabaalam matiag trabaho. At trabaho ka. Anusam? Wananan? Talaga nagsapulak iti panggada. Anus laon anak ko. Awan mo't sabali anam na maunta. No saan adatamot laan. Agtindo lumtang agurnong, para iti panagpasnay munto. Agyaman ako nay nanan. Gaputa inaklundaklata, la oray kastoy tinaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kasta unay apumtut ko, iti naamwak amasikug ka. Normalan day jay iti may nga ina akas kanyak. Mawatan kayo nanan. Isu nga ita. Ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, may kadito dabus ko. Nagkapwam. Nagsinara kami ngamin kinirosi iti taon. Anya, wininsan. Ay na. At damat na napimintas ni Rosie. Sikakit di matinsan. Imbis ati panagpasnay ni Sanchent panunutam. Sadmat. Ay, naked din Rosie. San kung ayayatan ni Sunshine. Pampalipas oras ko lang day. San kumat na inayat itinapudno. Anya, iso pangasim. Di mon ipalagit kanyak day babae. Anya. At damanin sa bali baba, itipiyat ti kasinsin mo, Oliver. Sigur ta kaya nayat na dayjay, nagsinubyan dalahang. Ay, unahin ti kinababaero dayjay a brando. Naimbag man tasan kayo anak pa day ti ugali. Sikakit bimat, sa anak kababaero niya, nasayahat no kasta. No syakla kumati muna anagaram ka ni Sunshine. Kano syakla kumati na yun na. San kumakasti tinapasama kan kwa na, ay, win nga ruta. Ngamsan na bale, anyanay na road. Nanaw ti Gasat. Dumtan tulat tamat hati para kanyak, sa bagay. Isawain tun mga sawa ka,
Saan mon tungat aramidan ti kas iti inar arami ti kasinsin mo. Kasi laong ti babae. Nalawag ka di, Oliver? Ay na anak ko, di ka kumaunay at bambanog. Madlaw ko, kat kanayon mo't ti panag-overtime mo. Ay, nanan, sana bale, tadwata mo't nagdrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan Ayat ko lang amin bukbuk ti panawan ko iti trabaho na nam. Iti kastingar aramida, mailiwliwag ko ti napasama kanyak. Ngam kasyam kumamot tabagim kad san anasaya ti payday ta iti imut mo amaladag Nanam, ay, di mun pampanunutan ni Brando. Ay, di naka ay ayatan dayjay. Ha? Lunapudnukan ka? Idi paila kumanagawid kakit sinurot naka. Angam saan? Agingga ita. Awan ti Brando anak parparang. Nana, eso alipata monday jay alalake. Amok, kaba ulam apadakalan te anak mo. Oh, sika magkayam Brando. Ha? Kaslador urayma? Wen? Urayag mi ro siya kayan ayat ko. Anya? Kaayan ayat mo kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo tikas na? Ragrad sakam tibagim iti sabali ababae, niyam di mo pinanunot tikasinsing ko. Ha? Adda ka dito'y anak mayat tibir mo. Niyam tikasinsing ko, agdrab-trabaho para iti panagpasnay na. Anya kamutan aklase ti ama. Awan sir-serbin. Nasaya at tanakaawid kamod balasan ko, wananti, awan namin allowance ko is anagawidan. Ay, kasta ka day. Kod, kaano man anti panagsublim ijay syudahat, intonyones anti. Ay katuan ay umaikan to ijay balay tasarong karam matikasinsin mo, winanti talagang umayak, day tangamintin message ko kankwana itisakbeng agawida. Ay, kasta. Sige, umaikan to narod kaanakan, at da kamilata ijay balay intun bigahan. Anati ko na? At damanan sa bali akayan ayat ni Brando, waninsan, Rosi kanu tinagan na. Anya, day tamati ko na anakanyak iti na minsan anasambat ko. Ti awanan bahin? Ala, bay amon insan, di mun panunutan no anya Peter aramida na itibiyag na. Saan na iso ti lalaki ama ikari iti panagayat mo, at dantulak na. Nagsakit lahamin na panunutan. Inay ayap ko'y tinapudno, namlino ko na clown. Nasaysaya atan dayjay, panakitam adagus ti pudno nga ugali na. Sabagay mo't ket diya. Iso abay amon insan, ilipatam kit din. Insan, agawid akman na ni Gilbert ay winto numelawas, kasta? Saan ko kadimot nagawid? Sanet? Awan mo't lataramiro ki jay. Sabagay. Ket, kano ka na nagsubli? Dualdo kulani jay insan. At ba namin klase tentong lonays, isang magsubiyak ng tladagus? Kastadi. Ang gayam sana. Apay nga takas tuitrik na. Apa hinsan? Juk mahait na. Manun alawas sa kastuyak. Sana pa na mahatutulog iti rabi. Ay sos, insan. Amangan kitimat, no da parikot mo. Awan mo. Awan mo parikot mi kinirusi. Kun awan mo parikot iti balay. Apay na rub na kastaka. Awan kaya minsan. Ita abulan ti panagpasnay ni Sunshine. Santari? Ha?
Ay, nalipatan pa yan. Wunag pa'y Sonya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamot ni Sunshine. Amahan mo day tati makagapo. Asan ka mahatuturog? Hello, asino day to'y? Hello, Manong Oliver. Chef day to'y, ni Sunshine. Ay, pasensya ka na. Si Kagayam. Barong namin na number tinaramat mo. When, nagsukatak namin. Kumusta kamatan? Ayos lata. Nakastoy. Tuloy lata ti panagaldal, oray narigat. Kabailam day ta. When gayam? Imawo ka? Kay baga kumakan ka pakibaga mitikasinsin mo na dakita dito ospital. Ha? Aman, hayat na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige, awagak ti kasinsin ko. Imagakan ko na, agyaman at unay. Jack namin makontak ti cellphone na, kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Jack ti makamu. Huh? Sarungkaran na tani Brando ni Sunshine. Papagayam. Di riwayan na denggan, tituloy ita zarietay wita lawas anapalwan. Angaw, ni Gasat. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Donabel Aran, ganitimat direksyon, ni Virgie Patlay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, te NVBC. Drama Production Center, iti DZWD 540, ganda ito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Di na palabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ni Jay Ely. Sinarungkaran ni Oliver daytoy, nakito ni Oliver iti pamakawan. Gapu iti naramid ti kasinsin na, katimbaga na magtan, akanayon kumangagan na daytoy. Nakisinublian mat ni Brando, iti sigod akayan ayat na. Iti kada ni Sunshine iti ospital, pagpas na yun daytoy. Inawagan na ni Oliver, taple pa ka muna ka ni Brando, ti kada na iti ospital. Ita papagayam, denggan titulo iti seriet ay wita halawas anapawwan. Angaw, ni Gasat. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. Nay, Sunshine, si Kamangayam, pasensya ka na. Marumot namin tuy number nga nusar mo. Wanan, nagsuhatak namin. Kat, kumusta ka matan? Ayos laang, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, oray narigat, kabailam day ta. Wan gayam, imaw ka tay bagat la humakan ka, apakibagam biti kasinsin mo, nga dakita dito ospital. Ha? Amano kaya't na ti umay? Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagatan ko na. Agyamanak ha? Diyak namin nakontak ti cellphone na. Kan horay ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makamu. Agyamanak manan Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siya magaminsan. Rabin nim imay kapelan diti balay, wininsan, at danapatad na ibagakan ka. Ani reta, imawag kanyak ni Sunshine. Di na kakanong namin makuntaka. Implak ko namin, abay ka di. At dakan witay di hospital. Anya, wininsan, apay. Nalipatam ka di. Naita ti expected abulan, kan pet sa ti panaganak na. Shikagit di metinsan. San mo't adagita ti pampanunutak ket. Ken may say, san kun ay ayatin ni Sunshine, tapno laglagi pakpailaan data. Anya, awan rem, amang nawaya fayta. Tapahin san, tangdanang ka. Mapan kay Jay Ely da itamatlan. Itulod mo ti kwarta na ramatan ay ti panagpasay na. Ken nadadagiti kilap gatang ko idi pailan o sar tubing. Anya, Diyak namin masangot a kita pambanag. At danapatag apag nami kini Rosie itay.
di ka matanagaan. San mo't alibritel daw mo. Tamdanan ka. Hunak man no inawagam ni Oliver insan, wan insan, iti kalman pailaan. Nam aging gaita, awan pala ni Brando no da plano na haumay. Awan at talaga di alalaki, kaslasan nga excited ang makakita iti anak yu. Wan harod, naman yanay, nagrigat mat na ipilit ko ayatan na kami ti anak ko. No awan mat at talaga ti panagayat na hanya. Umay laday-day ta makita na. Magsasawa ka talaga. Awanan ba in alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo maaginana. Ala, gusto ninsan. Tinapatagan niya, kat naipas na kontanak ko. At danatakan ko ano may sumarungkar. Diagyamanak. Namnaawan, anyang harund. Hey, dayta tiyak kayat ken ka no maminsan insan. Nakasing-simput ka namin unay. Suru-suruan mo't ati agungwat no maminsan, iti kasta saan dang abuswan ti kinasingput mo. Ay na, dagwaw pumatunday to akanakak. Iso na lang, tasan ngay may ti amana. Ayos lang kanya, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasnaya koon. Sabagaya, awan gayam. Atoy, kwarta, ipapaitat ni Brando. Imbag lang osar niyo dito ospitala, kan para matan iti vitamins yo. Agyaman ako na ha, awanan yaman na. Awang gayam, kano kayo na eram dito ospitala? Kwa, inton bigat, kasta ka di. Awan papa kumiku makita, naputawan pa'y magklase me. Tadwan kayo pa dito ospitala. Imbag lang ada kasi nublat ni Melissa, nagbantay kang ka. Okay lang ka di kan ka. Well, okay lang. Awan parikot. Katsapay lakuma, tadi na paritan. Ay na, agyaman ako na'y barok. Agyaman nakitipan ang tulong mo kada sunshine. Manipod ija ospital, aging ka anakaawit na dito'y balay. Awanan yaman na, nana. Wingayam. Sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Kun apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan na lakuma ti uben. Kwa, nana. Makumikum lang amin. Iswa siya kun ti may. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Asan na balay? Umay pumutlaan, DJ. Ngam, san pa siguro may ta? Ngam masiguradok. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga gina. Manong Oliver. Huwanan yaman na, sunshine. Iso na lareng. Tanas kang agsubliak itay jay syudad. O sige. Not da ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sa nabali? Available lak. Para kanda kay witanak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat agyamanak manen, Manong Oliver. Unayin dahi nga insan ma. Wunarudang kal. Jak manamo kan kwana. Dua pa yakas jiteraramidin na. Siya konti manipagbaga. Agbabawin today jay iti udina. Angkala, di na pailay pa may sa tiuras na kadagita aginana. Hey, maharamit na pailang matag babay, tawanan bain. Angkala, maranak kumaday jab Brando tabaga. Talaga kuran ti pamagbagadagiti naganak na kenkwana. Imalalawo na iti inana asan nga pampanunaw. Anya ti ko na minsan, masigog mo ta ni Rosie, ay, wininsan, kinapag muna, 2 bulanan ti sigog na, anya, ay, unay kaninsan, kasano daytan, parikot kong marod, ipagbagatag iti kakabsat na, nagkalay sa famin iti kabitan na panawin, kasano ti panagadal mo, no choice, insan, sumarda na pailayan, maskin nga trabaho,
Gaputa maluglugi ngamin ang tinegosyo ni nanan. Iswabasitan ti kwartanit itadahanyak. Anya. Mariribu ka na kiti sitwasyon kweta insan. Kabalam dayta insan. Inaramit mo. Iswarumban namu materamidam. Oliver, akin na nakamatay. Wat kaslay tayo pa yapon po nagkaitinato. Ay na, ayos lag, si kakipimat. Nakuskas tao man. Atrap trabaho ka iti Saturdays kan Sundays. Kun, naku na diante ni sunshine, yung my kapay iti malam dito ay no iti weekdays. Anya, imbaga na daytakan ka. Katuan, amo mo tan diante ni sunshine. Maritis matlaang, habat, anya. At ang sakit ikayan ayat mo Nakaskas tao ngamit ti kinagagat mo ita si kakipimat. Mabalibla tamot nagagat. Naurewan kaya nayat. Sana ha? Tak na makaw nung iti kwarta. Sa bagay makipi ha? Namnataman kaya ayat mo. Maraksa ka na para kang ka. Anya? Agkalay sanda brando henti kayan ayat na insan. Wan kano insan, ti awanan bain ababaero. Talaga nga intulang nanti kinababaero na, kuna matlanu guwapo na amin ang guwapo. Ha, ay na insan, saan ka humaamasak-sakitan gapo kenkwana? Lipatam kitin? Insan, awan serbi ti lalaki akas kenkwana. Amo akabaalam apadakalan dayta anak mo asikalaan. Saan ka di? When insan, anya halakit tinaya, strom day tika sinsin mo, namkunkunak matlang kiti, amok matket ni agusto ken kaji kasinsin na. Ha? At sino tidak nakamatam, asino humapay ngay, ni Oliver, anya ay sus, di kan aging didi, kasaan mo amadlaw, namin, obvious insan. Ay na, anak ko, di mun pampanunutan day siya lalaki. Nana, awan apulos tinasayat ngayon pa'y nakadakayungal kina, no saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita anab mamngat kalaysadan iti kaayan ayat na. Nanan, saan ka masaksaktan? Kinapudno na. Maragsakan para kan kuana. Ha, maragsakan gaputan na sarakan na mutlanan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbola pahapasakitak na na. No idi kat masaksakitana. Idinhanday jay, nasaya at nukosta anak ko. Patya, dumtantu matlaan tinapud no maayat para hanya. Husto ka, anak ko. Ay naangaw at talaga ti Gasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawon. Ken iti saan a husto a tao. Ang mandamdamak, anak ko, nga addantu napud nong na ayat adumtan ken ka. No pa'y naanaw ti Gasat. Hello, ading ko. Hello, manong. Imawa ka, tatamag kumano agawit ka itaditi probinsya. Ha? At ako maipagatan ko kan ka. Tas takadi ading ko. Anong pasensya ka na? Japay makawid ita. At dapat ka papanak. Ha? Di ka madanagan. Into no maalawas te panagawit ko dita. Kasta ka di, o sige manong, agan anad ka nga rod. Agyaman na akaw ko, agan anad tayo matitakan yan ka. Okay kami lang itanak ko manu Oliver. Awan parikot ka dahami. Nam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay, tapno sarungkaran na hami. Awan anyaman na. Kunak manan ka. Basit laba nagdayta para kanyak.
Jakamu no kasano at amakasubaditi kinaimbag mo kada kami nga gina. Jakpo no sa ekspektaran amaramid mo kada kami tikastoy. Itilaksid tinaramid tikasinsin mo. Di mon panunutan day jahay, kan may sa. San kung nararamidin day toy. Tap na ekspektara kaswadam to. Agyaman ako na'y manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga gina. Oh, sunshine. Payan na kaisong kalatan na nakakita kada kami ka ni baby. Makaisa batlaan. Gapot ajak nam namaan. Natikaskan ka aparo kat amo na ti agawil iti ubing. Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsabing kami tupay ka ni baby. Nakitak ti magika. Kat bagay ko tabalin niya ma. Nubilan lahat. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di liwayan na dinggan, ti paggibusan te seryetay witalawas anapawan. Angaw ni Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, genitim direksyon ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo, MPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540, ganda ito inyong estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, di pagkibusan, te seryetay witalawas anapalwan. Angaw ni Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amon sunshine, amin alalaki, kabalan da tembaling ama, ngamdang iti da dumanama, irresponsable. Ha? Iswano bilang tagdatonakin ka, sapay lakumata di napayan, ad niya. Ay ayatan ka unay-unay. Jakili ba ka, ay di pa'y laheng. Nabiyatakin kan. Iso na laheng. Tayin mo na anak ti kasinsing ko nagdaton kan ka. Kat iso mo tinaklon mo. Oliver. Nanawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na nagamam mo. Ngam ti kasinsing ko tinaklon mo. Gumawanan de kanyak. Tinapatag. Kahit, no aklon na nak. Sapay la kumatadi na payan, sunshine. Kinapudno na. Jakmat iliba, ay di pa lang kat naharik na ako ni ayat kan ka. Iso na laang, tadi kamat na urayan nagdatom kanya. Pasensya ha kung maniti day dyan na inaram ko. Sunshine, mabain na kita mga knunitayat mo. Gaputa sa anak ko nakasitisiguhan. At dan anak ko. Sana lapon na itaha para kanyak. Tap na yaten. Kanipatan kayo nalina. Itika ano man. Sana nagbali na parikut kanyak na ita. Sunshine. Ay na, baragsak anak barakan ta anak ko. Nasaya at matainak lunmod ni Oliver. Nanan, awan ti makunakan kwa na. Gaputa makitak mat anasing pay. Ay, sapay la ko mga road. Tasaan akas itikasinsin na. Sana mapasamak day tananan. Lamin, sipud pay. Amok nagdumaday ti ugari. Iso naraan tani branduti mo na nagdaton kanya. Ha, awanan day chinanan. Napalabasan day jay. Tinapatag itahan niya. Katilaan man anak mi. Ay na,
Ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ipagpagam. Ay na, kinilig ka insan. Napanood ko laan na niyat. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko nam dayta insan. Kaputa agkasinsinda brandohan Oliver. Ni Oliver ti imuna anam amom. No apay ngamin adayge a brando a babaero tinaklun mo. Kas itinako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Worth it matipanaganaw na. Gaputa kalpasan ti ado asalam itinapalabas. At dani Oliver anani pa ay itiragsak kada kami na gina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, my God, kininja po sila. Aday sagana ka merienda para kadata. Uy, nasaan haday tak kilig, di magpagam dita. Ay na, maragsaka na para kata kayo Oliver. Agayan ayat kayo gayaman itigayam ko. Wan, Beverly, Jack minamnama data ama pasama. Ha? Naalamat ni Gasatan niya. Di pa lang amin sikatin at balin na aman anak na. Sana da a brando ari ti amin na babaero. Ay, unayat. At sika talaga. Katuray man san na siyak ti amana. Aramidag ti pagribunak, kasamana. Oy, dagita aman. Malas man ni sunshine iti damong ayat na. Swerte matitakan ka, Oliver. Apak isu, o madani matan ti panagturpos mo. Oh, yakalay sa hayan tumatan. Ay na, manulangan na bulan ti warayan kanakan, agladwar kan, winarudangkel. Makais makamang pampanunut iti rigat ko iti kalabas. Masuportarak lan ti panagadal ko. Kasta talaga kanakan. Anya man dagiti rigat ang napasarami ti kalabas. Awan dagita ayain, gaputa makita mon ti bunga na ita. Awan angkel, bulan lang ang ti urayain, makaturpus kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain, hi, sapay la ko mga rudangkel. Nui na nak ti Gasat, may pavan ka na yat. Sapay la kuma, tadinak ang awan iti kinapolis ko, sana mapasamak dayta kanahan. Mamata akabalam na ipasa ti rumbeng na ipasam, awan imposible ti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko, proud ako may parakan ka. Agyaman na kaudin ko, takayo tinabalin na inspirasyon ko iti dayta panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine. Oh, apemas tao ka. At iti regalo para kanika. Agyaman ako na ya. Kung naklakit din, no saan ka makaumay. Sana mabali na sa anak na umay. Si kakit di ma. Importante day tinaldo para kanka. Iso na pasyudada. Yeah, agyaman na katay may ka, Sunshine. Awanan yaman na. Congrats manan ha. Oh, sikabat ngam te masabat ko insan. Insan. Dan di kanay lasin. Gaputa manu matanatawa na santana kitkita. Sikakit di matinsan. Shaklat ta mutani Oliver akasinzin mo. Kumusta ka na insan? Naimbagkapay ta sa rupuliskan. Ayos lat ta matinsan. Mabalin mo lat ta mat ne tuloy ti panagadal mo insan. Malaki di ta interesado ka. Sana insan. Awanan ti panawan kong agadal. Pamilyado ahon. Ahon gayam. Kumusta hayo matin kini Sunshine? Dama ko planuin te kalesa. Insan. Kinapod muna. Planu mi. Kalpasan ti 2 bulan. Iti kasta. Makapag-graduar pa'y. Kaya ta kalesa kami matan. Insan. Agyaman ho na ay. Agyaman na. Tanasingput ka talaga.
Sika talaga ti kagasat ni Sunshine. San ket asya. Maragsakan ako na'y parakan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, aktor pas kamitan. Wan narod, kasla ka anulaan ni dada ki probinsya Angaw awir iti anak ko. Kasta talaga, awan imposible iti tao, adarapap na itimpihan. Afaskan ka, putno day tanak ko nam. Kan nga pumatlang iti tulong ni Oliver. No saan nakatinuluman, tapnay tuloy ko ti panagadal ko. Saan ako mamatamahagradur itatawan? Swerte ka talaga kunkwana. Ha? Namin, awan makonak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manam Shine. Ay na, agyaman ako na'y kadahayo. At tuta regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na. Thank you, Manan, ha? Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto tikapsat ko. O na, proud kami para kan ka. O na, manmanuti na kaskan ka. May gitan na ti panagaudal na. Kan ti panagbali na hay na. Oliver, ala, gusto ti drama tayo. Nakababain, adupay ti tao. Ituloy tayong pijabalay. Oh my God. Maminsan pa'y friend. Kaplaawan ka manan, agyaman ako na'y friend. Kamaudyanan na, nakagradu harakmutten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manulang abulan, makatay ka iti board exam. May sakan tumatena makuna manursuru. Ay, sapay lako matakasta, friend. When awan imposible iti kaskan ka, Sunshine. Amom insan, nakalagragsakak para kingkan. Insan, nakalagragsakak among hakikitahin kaitan. Natumpal mo amin ang dagitara pa mo itipihan. Manulangan na bulan, agkalaysa kayo matan ka ni Oliver. Wen narod insan, kasla, nagbiti panawanan niya, wen narod, anam hustulaan, papno agkalaysa kayo. Kablaawan tayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Sapay lakumat, tamataginayon tiragsak ti pinuhelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, lagragsakin tayo dati ana isang samayan nga haldaw para hatahayaw. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, Nana. Agyaman kami, Nana. Ay na, sapay la humatag na dayon tiragsak yung nakasawa. Anak ko. At adupay tipin vision adung than katahayo. Oh, insan. Apay na itakalahan. Insan. Sapsapulan kay dialdo ti kalay sami. Namawan ka. Pasensyahan, insan. Sana hay may, gaputan na laus tipain ko. Mabayin akan ka, kanrunanan ka ni Sunshine. Sikakit di matinsan, anya kumangay tirumbo na pagbainam. Awan rupa na isaran ko katahayo. Ha? Mabayin na ka talaga insan. Isong ay taklani may. Pasensyahan na. Nuitalaan na itid ko ti regalo. At iti regalo para sa tahayo? Sika talaga insan. Ano mala, agyaman ka? Kaninsan, di mo kumat panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan. Ngay iso ti Gasat tayo. Insan Oliver. Nanawa talaga ni Gasat. Isumatlo ng talatan ni insan. Agtalinadlat takuma. Kinasaya at kinaragsa kalinagan tayo. Anya nga isan dyan, nakasaga nakakadin, para itilit mo. Owan, nakasaga na kon. Madandanaga-nak. Amok, alik na day treaty, ag-exam. Kabalam day tal, sikapay.
Apag-iso, awan trabaho kita, kanitum kanikadwa. Iswakadwan ka na pasyudada, para iti panag-exam mo. At yaman na hunay, awanan yaman na habakahet, basitla ba nagdayta. At yaman na ha, naawan ka man tultulong kanya. Jakam mon, di mo'y bagadayta ha. Isaganam ka din ti bagima, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanadan insan, amu akabo alam dik na, si kapay. Sapay lako mga rod insan, maipasamday na, dakil ti panagtalikukan ka. Si kapay analain iti academic tabdanat para ikipanagboyd mo, sa alata maliklikan insan, at alata panagdanag ku. Kabo alam day tahunak tumat, isuwa awan pagdanagam, pagyamo na insan. Ay na, nakaraglagsakap lakay. Nakapasakit exam. Tas takadi, ay na, congratulations bakat. Agyaman na hunay. Naragsaka para kan ka. Kamaw dyan na. May saka na anan-anaya maestra. Saan ko anarad patay toy? No saan akapukan ka lakay? Hawanan yaman na habakat. Maskin merungat sa gana tayo. Tag-celebral tayo mata, iti panagbaligim, oray sahanan, tinapatag, nakapasaa, sahanan anaskan dayta sa gasagana, ika madanagan, bakit? Siya ti makamwiti amin, para kan kadaytoy, ragsak kumatan, a celebraran daytoy, apagtan itibiyad mo. Oliver, may anak amaniparik na ka, na amin na panagbaligim, ket pakaragsakat mat. Ditan papagayam, tinaggibusan te seryetay wita lawas anapalwan. Angaw ni Gasat. Dito idrama tayo, ti Masakbayan ay insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti madireksyon ni Virgie Patlay. Musika Dante Martinez, Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso, isagsagot kada kayo, the NTBC Drama Production Center, iti DZWD 540, ganda ito in estasyon, agyaman kami, itingkay panang tarabay.